Naguhaye ikaze wowe ukurikiye TST Sports Rwanda. Uyu ni umwanya w'amakuru ya resulta za weekend, amakuru y'imikino rero aba yaranze weekend tuba dushoje. Weekend Sports Recap kuri TST Sports Rwanda. Icyumweru kiza rero kuri wowe udahwema kudukurikira. Amakuru ni menshi cyane, weekend yarifite amakuru menshi. Hakinwaga imikino igikombe cy'ubutwari mu mikino igiye itandukanye, ni nako kandi hasozwaga igikombe cya Afurika cyaberaga hano mu Rwanda muri handball. I Burayi naho turaza gucayo turebe amakipe yagiye yitwara neza. Arsenal yabashije kongera gutsinda nyuma y'imikino 3 nta ntsinzi babona, n'ibindi byinshi ku mugabane wa Afurika. Al Hilal Omdurman muri iyi weekend yaryohereje abanyarwanda, yogeje amaso y'abanyarwanda kabisa, ibereka umupira w'uruhehemure n'ibindi byinshi. Ndaje tubikomeze rero. Reka duhere hano mu Rwanda nkuko nari maze kubikubwira. Igikombe cya handball cyaberaga hano iwacu mu Rwanda cyashyizweho akadomo. Iki gikombe rero kikaba cyaje kwegukanwa n'ikipe ya Misiri, Egypt handball team. Ikaba yaje kucyegukana itsinze ekipe ya Tunisia ibitego 37 kuri 24. Ni nako kandi hari habaye umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu ndetse no wa kane. Umwanya wa gatatu waje gutwarwa n'ikipe ya Cape Verde itsinze ibitego 29 kuri 23 bya Algeria. Muri handball kandi batoye ikipe y'irushanwa. Iyi kipe ikaba yari yihariwe hanini n'abakinnyi aba ekipe y'igihugu ya Misiri muri handball. Best goalkeeper akaba ari Mohamed Ali, umunya Egypt. Mu gihe best left back ari umunya Egypt, ari umunya Misiri nawe akaba yitwa Ahmed Hichem, ndetse best center back akaba ari umunya Tunisia Bilal Abdeli. Mu gihe best right back ari umunya Egypt Yahya Omar, akaba best right winger akaba nanone umunya Misiri Mohamed Emad. Best pivot yabaye Islem Jaber. Mu gihe best left winger yabaye Ahmed Nafei, nawe no munya Misiri. MVP cyangwa se most valuable player, umukinnyi w'irushanwa yabaye uyu munya Misiri Yahya Omar. Ndetse mu gihe best scorer cyangwa se rutahizamu w'irushanwa yabaye umunya Zambia Felix Kampundu. Muri irushanwa rero akaba yaratsinze ibitego bigera kuri 49. Reka kandi nkomereza imikino muri basketball. Hakinwaga imikino y'ubutwari nkuko nari nabikubwiye, ni imikino ya nyuma y'igikombe cy'ubutwari hizihizwa intwari z'u Rwanda ku nshuro ya 32. Muri basketball rero ikipe ya kaminuza y'u Rwanda ishami rya Kigali UR Kigali niyo yaje kwegukana igikombe muri basketball, itsinze Kepra amanota 77 kuri 71. Ariko naje kuba mbona sheke y'ibihembo abatwaye muri iki gikombe rwose. Ferwaba bashyiremo imbaraga, ikijyanye n'ibihembo kiri hasi. Kubona kuri sheke ngo ikipe yegukanye igikombe cy'intwari, igikombe cy'ubutwari, koko ibihumbi 500 ni amafaranga ari make cyane. Ubwo babikoreho rero bazamure ibijyanye n'ibihembo, ko nujya muri football urasanga ari bagera muri miliyoni 6. Muri volleyball kandi nabo bakinaga igikombe cy'ubutwari rero mu bagore. Kikaba cyegukanwe n'ikipe ya APR Women Volleyball Club itsinze Police Women's Volleyball Club amaseti 3-2. Ni imikino rero y'ubutwari aho ni mu bagore. Mu gihe mu bagabo ikipe ya Kepra yaje kuba yitwara neza itsinda Police
Seti ya mbere Kepler yayitsinze amanota 25 kuri 21, ya kabiri yitsinda amanota 25 kuri 18, ya gatatu itsindwa na Polisi amanota 25 kuri 20. Kepler itiza itsinda amanota 25 kuri 18, mu gihe seti ya nyuma yatwawe na Polisi itsinze Kepler amanota 25 kuri 10. Naho imikino y'ubutwari kandi mu bagabo ku uyu munsi w'ejo kuri Stade Amahoro, ni imikino finali zari zatinze kumenyekana igihe zizabera. Rero kuri ejo kuri Stade Amahoro nibwo mu mukino wabanje ekipe ya Rayon Sport mu bagore yakinnye n'ikipe y'Indahangandwa. Umukino waje kurangira ekipe ya Rayon Sport itsinze Indahangandwa ibitego 2-0. Nyuma yaho gato nibwo hahise haba ku isaha y'isa 12, nibwo hahise hatangira umukino. Ikipe ya APR FC yari iri gukina n'ikipe ya Police FC, yari finali rero y'imikino ya Heroes Cup 2026. Iminota 90 yarangiye ikipe zombi zinganya igitego 1-1, yaje gutuma rero hitabazwa penalty maze ekipe ya Police FC iza kwegukana igikombe itsinze APR FC kuri penalty, mu gihe igitego cyari cyabanje APR FC niyo yari yabanje igitego, ni igitego cy'umusore William Togi. Nyuma y'uko atsindiye igitego APR FC William Togi, umusore wa Police FC Gakwaya Leonard ukina mu kibuga hagati niwe waje kwishyurira niwe waje gutsinda igitego cyo kwishyura atsindira ekipe ya Police FC. Aho rero yari imikino y'ubutwari. Amakuru reka nyakomereze muri ruhago niruse cyane muri Rwanda Premier League habaga imikino igiye itandukanye. Hakomezaga rero imikino y'umunsi wa 18, ni imikino yo kwishyura ku wa gatanu nimugoroba kabisa. Ku wa gatanu hagiye haba imikino itandukanye. Gicumbi FC Kigali kuri Kigali Play Stadium yahasanzwe n'ikipe ya Musanze nyagira Gicumbi ibitego 3-0, nta no ku Gicumbi rwose nta no gukoramo. Mu gihe undi mukino Amagaju yari yanganyije na Marine igitego 1-1. Masaha ya nimugoroba rero Kiyovu Sport niyo yari itayiwe. Kiyovu Sport yo yanganyije na Gorira mu mukino utarushamaje rwose, inganyamo banganya 1-1. Ubwo indi mikino ya Rwanda Premier League kandi harimo ekipe ya Mukura umukino wabaye ku wa gatandatu yatsinze igitego 1 ekipe ya Etincelle, ni igitego cyaje ku munota wa 21 gitsinzwe n'umusore Mutsinzi Patrick, akaba ari umwataka rero wa Mukura. Indi mikino kandi iza kubiteganyijwe ni imikino yindi ya Rwanda Premier League irakomeza muri iki cyumweru. Ku munsi wo kwa gatatu Gasogi United izaba yakira ekipe ya APR FC ku isaha y'isa 12 z'umugoroba, mu gihe ku wa kane AS Kigali izaba icakirana na Rayon Sport, nayo ni umukino nawo uzaba ku isaha y'isa 12 z'umugoroba. Iyo rero akaba ari imikino ya Rwanda Premier League. Reka nihute cyane kandi nkomereze ku mugabane wa Afrika, aho hakinwaga imikino ya CAF Champions League ndetse na CAF Confederations Cup. Mu ntangiriro rero nari nabikubwiye ko ku wa gatanu ekipe ya Al Hilal Omdurman yari yakiriye ekipe ya Mamelodi Sundowns. Abanyarwanda bari baje ari benshi baje gushyigikira ekipe ya Al Hilal. Benshi bavuga ko baje koza amaso, baje kureba umupira, kandi koko barawubonye. Ekipe ya Al Hilal Omdurman yaje kuba yitwara neza cyane, itsinda ibitego 2-1. Mohamed Abdelrahman kuri penalty, ni igitego cyaje ku munota wa 45 n'iminota 3 y'inyongera. Bajya kuruhuka ari igitego 1-0, mu gihe bakiva mu kuruhuka ku munota wa 49 bamwita Jean-Claude Girumugisha. Barakina bigeze ku munota wa 61, umusore wari winjiyemo asimbuye Artur Sales umunya Brazil
ku munota wa 61 rero yaje kubonera ekipe ya Mamelodi Sundowns igitego kimwe cy'impozamarira, maze umukino urangira gutyo ari ibitego 2-1. Ekipe ya Young Africans yanganyije igitego 1-1 na Al Ahly yo muri Misiri, mu gihe Petro di Rwanda yanganyije na Stade Malien ubusa ku busa. Ekipe ya FAR Rabat itsinda ekipe ya JS Kabylie igitego 1-0, mu gihe Simba Soccer Club yego hano yari yakiriye hariya muri Dar es Salaam kabisa, ekipe ya Simba iza kubinganya na Esperance de Tunis ibitego 2-2. Uyu mukino rero waje no gusiga abafana b'ekipe ya Simba basanga bakoze nicyo nakwita kwigaragambya, bateje umwivumbagatanyo bashaka no basagarira na bamwe mu bayobozi ba ekipe ya Simba. Undi mukino ni ekipe ya Pyramids FC. Pyramide rero ikaba yaratsinze ekipe ya Berkane ibitego 3-0, mu gihe Power Dynamos yatsinze Rivers United igitego 1-0. MC Alger itsinda ibitego 2-0 bwa Saint Loire Lupopo. Duce gato muri CAF Confederations Cup kandi naho imikino yarakomezaga. Ekipe ya Kaizer Chiefs itsinda igitego 1-0 Zesco United, mu gihe ekipe ya Maniema Union yatsinze ibitego 2-1 ekipe ya Wydad de Casablanca. AS Otohodoyo itsinda ibitego 2-1 itsinda ekipe yo muri Tanzania Singida Black Stars, mu gihe ekipe ya Belouizdad yatsinze ibitego 3 Stellenbosch ibitego 3-0. Azam FC ifata Nairobi United itsinda igitego 1-0. Iyo rero yari imikino ya CAF Champions League ndetse na CAF Confederation. Reka rero nyarukire ku mugabane w'i Burayi. Amakuru nyahere muri English Premier League yakomezaga ku munsi wayo wa 24. Duhereye ku wa gatandatu, ekipe ya Arsenal yatsinze ekipe ya Sanze Leeds iwayo iyitsindirayo ibitego 4-0. Ku munota wa 27 Martin Zubimendi kuri assist ya Madueke, mu gihe ku munota wa 38 umuzamu w'ikipe ya Leeds yaje kuba yitsinda igitego kuri corner nziza yari itewe na Madueke. Bajya kuruhuka ari ibitego 2-0, mu gihe Victor Gyökeres bavuye kuruhuka ku munota wa 69 yaje kubona atsinda igitego cya gatatu k'ikipe ya Arsenal. Jesus Gabriel ku munota wa 86 atsinda igitego cya 4. Chelsea iza kuba yikamata mu mukino wari ukomeye cyane. West Ham itsinda ibitego 3-2 bya West Ham. West Ham yari yabanje ibitego 2 byose. Chelsea rero iza gutsinda yishyuye, iturutse inyuma abarasta batahukana amanota 3. Liverpool umukino wabaye ku isaha y'isayineri, ekipe ya Liverpool yaje kuba itsinda Newcastle United ibitego 4-1. Hugo Ekitike ku munota wa 41 ndetse no ku munota wa 43. Ku munota wa 67 Florian Wirtz aza kuba atsinda igitego cya gatatu cya ekipe ya Liverpool, mu gihe ku munota wa 90 Ibrahima Konate yaje kuba atsinda igitego cya 4 cy'ikipe ya Liverpool. Igitego kimwe cya Newcastle United cyari cyatsinzwe na Anthony Gordon ku munota wa 36. Ubwo hari hategerejwe indi mikino yagomba kuba ikinwa ku munsi wo ku cyumweru. Ekipe ya Manchester United ku mukino w'isaha watangiye ku isaha y'isa 10 yari yakiriye ekipe ya Fulham kuri Old Trafford. Umukino rero Manchester United ikaba yaje kubona amanota 3 biyigoye, ariko iza kuyabona. Igitego cya mbere cya Manchester United ikaba cyari kinjiye ku munota wa 19 gitsinzwe n'umusore Henrik Casemiro. Kunya aza kuba atsinda ku igitego cya kabiri ku munota wa 56, mu gihe ku munota wa 85
Jimenez yaje kuba atsinda igitego cya mbere cya Fulham kuri penalty ku munota wa 91. Ku munota wa 91 Kelvin Bassini atsindira Fulham igitego cya kabiri, mu gihe Fulham bari bagiserebura kunganya na Manchester United. Ku munota wa 94 Benjamin Sesko wari winjiye asimbuye abonera igitego cya gatatu ekipe ya Manchester United. Manchester United rero bakaba barahise bicara ku mwanya wa kane bawukuyeho ekipe ya Chelsea. Undi mukino wari wabaye ni Nottingham Forest yari yanganyije igitego kimwe kuri kimwe na Crystal Palace, mu gihe Aston Villa yatakaje itsindwa na Brentford igitego kimwe ku busa. Undi mukino warusaga nkaho ufite ukomeye, hibazwa niba Manchester City ribuze kubitsinda igakomeza gusatira ekipe ya Arsenal cyangwa se Tottenham iza kuba ihagarika Manchester City. Uyu mukino rero Tottenham Spurs yari yakiriyemo ekipe ya Manchester City. Umukino waje kurangira ari ibitego 2-2. Reka kandi nerekeze muri La Liga ho gato, duciye muri shampiyona ya La Liga. Ekipe ya Real Madrid yari yatsinze ekipe ya Rayo Vallecano ibitego 2-1. Undi mukino wari wabaye ni ekipe ya FC Barcelona yari yatsinzemo ekipe ya Elche ibitego 3-1. Muri Bundesliga habaga imikino itandukanye, ekipe ya Stuttgart yatsinze Freiburg igitego kimwe ku busa. Borussia Dortmund itsinda ekipe ya Heidenheim ibitego 3-2, mu gihe umukino wundi wari wabaye kuwa gatandatu ekipe ya Bayern Munich yanganyaga n'ekipe ya Hamburg ibitego 2-2. Shampiyona yo mu Bufaransa habaga imikino igiye itandukanye, naho ekipe ya Lyon yatsinze Lille igitego kimwe ku busa. Angers itsinda igitego kimwe Metz, mu gihe Paris Saint-Germain bigoye yaje kuba itsinda ibitego bigoranye cyane. Paris Saint-Germain yabonye n'umutuku wari wahawe Achraf Hakimi. Paris Saint-Germain rero ikaba yaje gutsinda inisubiza umwanya wa mbere, iza gutsinda bigoye. Paris Saint-Germain rero yaje gutsinda biyigoye, itsinda ibitego 2-1 itsinda ekipe ya Strasbourg ibitego 2-1. Ni igitego cya Paris Saint-Germain cyari cyatsinzwe na wa mupeti Sen Mayuru, umusore muto cyane Sen Mayuru ku munota 22. Witwa Guerrero we aza kwishyurira Strasbourg ku munota 27, maze igitego cy'insinzi Paris Saint-Germain. Umukino usa nk'ugiye kurangira ku munota 81. Nuno Mendes aza gutsinda igitego kibahesha amanota 3, yaje gutuma rero Paris Saint-Germain ibasha no kwisubiza umwanya wayo wa mbere, bakaba ariyo iyoboye urutonde. Mwibutsa ko yari TST Sports Rwanda, nge wumva kuri mikoro ni Pacifique the Captain. Aya rero akaba yari amakuru ya resulta za weekend, amakuru y'imikino aba yaranze weekend tuba dusoje. Mushimira rero wowe wakanze subscribe kuri TST Sports Rwanda, ari nako nsaba nawe utarabikora ngo kudushyigikira. Reka rero mbashimire. TST Sports Rwanda. We serve the best sports news. Stay with us.